Rečenice za privlačenje finansijskog uspeha. Koja su to nepisana pravila, odnosno rečenice za privlačenje finansijskog uspeha? Ponavljajte rečenice koje privlače finansijski uspeh, sigurnost, samopouzdanje, samouverenost, odlučnost i na kraju sreću. Neka pravila vam mogu biti od velike pomoći u privlačenju finansijskog uspeha u vaš život. Ako ih svaki dan ponavljate ili zapisujete, povećavate sebi šansu da zaista dobijete to što želite. Prva rečenica. Finansijski uspeh teče kroz moj život. Ovo očito treba privući novac u vaš život. Korišćenje reči teče je dobra stvar jer konotiše neprekidan protok. Daje vam osjećaj da nikad nećete ostati bez novca ili finansijskih prilika. Druga rečenica. Odbacujem sva negativna osjećanja i prihvatam pozitivne osjećaje. Iako nismo često svesni toga, ali često zadržavamo previše negativnosti u sebi. Sa takvom vibracijom ne ostaje nam puno prostora za uspeh u našem životu. Ovo pravilo odbacuje sva negativna osjećanja i misli o vašem životu. Predstavlja dobar način da započnete dan. Recitujte ovu rečenicu, ponavljajte je dok meditirate ili jednostavno dišete duboko. Osjetite značenje svake reči i dopustite sebi primanje pozitivne energije. Treća rečenica. Novac neprekidno teče u moj život. Ovo je još jedan način privlačenja novca u svoj život. Na primer, ako ste na pauzi za ručak, zašto ne bi proveli nekoliko minuta zapisujući ovu rečenicu? Pisanje je uostalom vrlo moćan način komuniciranja svojih želja sa svemirom. Četvrta rečenica. Vredan sam svih svojih želja. Ova rečenica staje na kraj svim mislima koje bi vas mogle sprečiti da efikasno tražite ono što želite. Recite sebi da svaki dan zaslužujete imati sve dobre stvari. Uskoro ćete početi primećivati sve više povoljnih prilika koje možete iskoristiti da bi bili korak bliže svojim željama. Isto tako ćete početi lakše dobijati sve blagoslove koje vam svemir može ponuditi. Peta rečenica. Prihvatam ulazak bogatstva i obilja u svoj život. Ova rečenica vas otvara za sve povoljne prilike koje želite. Izgovarajući ovu rečenicu naglas, izjavljujete da ste na neki način otvoreni za primanje finansijskog obilja u svoj život. Izjavljujete da su vam vrata širom otvorena za svu pozitivnu energiju. Rečenica bogatstva ima snažan uticaj na živote ljudi. Možete misliti o njima kao pukim rečima spojenim zajedno, ali reči imaju moć. A sa pravim stavom možete raditi bilo šta i postići sve što želite.